پشتی هاتنا پارتیا بعث لسر دەسەڵاتە سووریێ و مەبەستا گوهەرینا دەبەرن کوردی و تعریبکردنا وێ و دبن سیبەرا بریارا 521 یا هاتی ئەنجامدان درۆژە 24 مەها گولانی لە ساڵە 1970 دەستدانینە لەسەر هەزارن هەکتارن عردن کووردا بەفەرەبوونە 15 تا 20 کیلۆمتران ji bakurek Sûriya ya gotê nasîn bi navê xeta hefta û anîna Xemer ji naverasa Sûriyê û cîbicîkirina wan li nav gundên Kurdî dakaribin Kurdên Rojava û Başûr û Bakur jevparçe bikin û dest bi projeya Kembera Erebî ango Elhîzam el Erebî kirin. Nemaza piştî pêxistina şoreşa Başûr bi serokatiya Nemir Mustafa Barzanî û têda bi sedan bi nemalên Kurdî ji tomarên Sûriyê hatin dûrkirin û hatin binasîn bi navên kesên ecnebî. بخوا بروجي كان دج وقتي محمد كرد علي فابو هي بري محمد طلب هلال محمد كرد علي حكومة سوري سروكي حكومة سوري هنگ شكل قوتي بوشان جزيرة وهات بشتي بقرا نامك دا شكل قوتي قوت خلقين هرمي حمي بهتري وان كردن وبرادري وان باكور والرخي روهلاجي هنا وصبا دبيجو دوزا دولتك مناطق كرد حتى تبيجي الظلم والتعداري يسر حتى تبيجي الظلم والتعداري يسر مع الاسف قسم مهنا ام خط تعداري يجي لها بدودك ها امنا خوشا هما يبحث تعداري المدكن مزني بحث دجمني ميا ونياري ميا برده برين هناك عرضنا وناب عربه ندير راد عندنا هناك جوالاتي روجاواي كردستاني قرصبونا تبقرا كردي دوي وقتي دا دكنا صدام جبو بيكينانا كمبرا عربي تبلی هبونا 16 ساله ji temenê wê partiya siyasî di navgelê Kurd e. Wextê ku Kurd heba hingî Ereba nikarî bil wê de li wê de bisekire. Bi rastî lo bila me miletê xwe nexweşîne. Ez xwendî wextê de însanekî partî. طيب يا أخي أب إنسان هنا ويش 47 هاتنا ويش رقاية هاتنا ويش طبقة هاتنا منا عرض ما يخونا ما ملتي منا ناموسا ما بله نجارای کما گو کردن روجاوای کردستانی دبنا روند لسر دست دسالات سوریه بله پیشی کمبرا عربی به هزاران بنمال لدر دورا پارێزگehên حمص و حلب و شامی و گوندوارê wê bûna xizmetkar dakaribin nanê zarokê xwe bicî bênin. Ji Kampa Domîs, Cemîl Osê, Ark.